ukushaya izandla angithi abantu ababeshaya lokho amagutsi zathi ama-gospel ayithi Iyacaca isukela lapho. Kwangama-gospel not abanye abantu lethi iqhamuka kulabantu bakachiliza ama-gospel Okay. laba bawunabo babethuka kuthiwa bathuka inhlanga Okay. eqala kachiliza. So Assemblies of God abayenzi lento ayikho, it's not a nature. I-Assemblies of God cishe ifana nebandla kaKristu inqubo yalo cishe ifana exactly. Assemblies of God akekho ubishop, Assemblies of God akekho, ayikho yonke lento. Assemblies of God bakubiza bathi yabona babugumbi bambiza ngegama la bathi brothers bani bebiza babugumbi yabona babungana Imdalo. ubenza brother bani because bakholelwa ukuthi ubuapostoli akulona igama lomuntu. Umuntu umpostoli ngokwesiphiwo not his name. Uyabona, but la le genge leyabafana bethu le uvele kube sewumpostoli azenzele inkonzo yokugcoba ayife enganya azenzele yena athi uzani nizongigcoba ukuthi ngibe umpostoli. Uyabona ukuthi lento le status kuba umpostoli. Abasebenza indawo bagqoka amasudu bahambe bethi abapostoli sokumpostoli. Inhliziyo le uthi ayihlelela inkonzo yokugcoba. Athi uzani bafowethu ngelanga ethile ngizogcotshwa. Uvele kugcwala abantu. Mina ngazi ukuthi umuntu noma kuthiwa kuyagcotshwa uyagcotshwa. Yeah. Umuntu ba under i-leadership yakhe Yes. azabonwe umuntu amphethe ukuthi lo ngamenza abe yi-elder. True. Angaveli umuntu aphume ekhaya kube ayoma lapha bese biza abantu abhala ama-post athi sengiwumpostoli noma lokho abangakusho khona. Uzobona ukuthi iduke kabi into yamasonto iyanyanyisa iyaphambili ngokwenyanyisa. One kukhona u-archbishop la kuba-apostoli sokukhona i-senior apostle Not doctor. no dokotela. Ingene kanjani lento ekholweni? Ifunani ekholweni leyo nto leyo? Ihlanganiseni indaba yodokta nobani ekholweni. Ukukholwa okuthathiwe kwasuswa kwabekwa le kwami intando yabantu and you cannot ngeke benze lutho abantu bazoma bangakubulala abantu bakuthuke. Uyabona mina ngithuka ingane ezincane lapha ngoba ngikhuluma ngendaba yokugcoba bathi baba lo siyamazi abanye abangazi. Hayi baba siyamazi vele uyaqeka angazi ngixekana. Uyabona nje manje umuntu efeba uthi akayeke ukufeba uthi uyangixeka. Uma umuntu etshontsha uthi akayeke ukutshontsha uthi uyangixeka. Kanti uyiphi into okuyiyona afuneka ishunyayelo? Sibonile impela i-episode yakho lapha kwi-Gifted Media ukhuluma indaba bengithi nami ngizokubuza futhi ngayo. Bona impostoli ukhuluma indaba zokugcotshwa ukuthi ukugcotshwa lokhu uphikisa ngaliphi ukugcotshwa mawuthi ngakho Akukho ndawo ake ngikhulume kanje. i-ordination. I-ordination Yes. ukugcoba ayikho into eyi-ordination eBhayibhelini. Oqala lokho ake ngibuyeleke kancane kodwa uNkulunkulu ku-Old Testament encwadini angithi kukhona lento okuthiwa angangayi lapho ngizongeke ukuthi akho ku-Old Testament kunebandla likaNkulunkulu abantwana baka-Israyeli hayi bakwa-Israyeli ngoba u-Israyeli akulona idorobha ngokuba uNkulunkulu u-Israyeli igama lomuntu uJacob wambamba ebusuku wasephiwa umbuso wamnika igama elithi Israel okuwukuthi uyinhloko awusho ukuthi awona umsila uyinhloko. So Israel ke wamtshela futhi yoba inhloko kuzo zonke izizwe akho sizwe phansi kwazo. Sathunjwa asithunjwanga sayiyela sayingenela eGibhite bahlala eGibhite for 400 years. Mabe phuma eGibhite yenzeka ke indaba ephuma eGibhite sebefika eKhanani batshe uNkulunkulu uyabatshela ukuthi abakhonze. Uma ufunda Deuteronomy chapter 12 verse 5 uthi kuzo zonke izizweni wonke amazwe lapha nikhona bonke abantu bayokhonza eJerusalem angithi uthi indawo ekhethwe uNkulunkulu bayifuna leyo ndawo indlu yakhe beze kuyo eJerusalem. So kwakuse Palestine la. Then indaba ke ngiza kule ndaba yokugcoba. Then ngifuna sibuye la asifani nabantwana bakaIsrael thina. Indaba yabantwana beZisrayeli bekhonza ngenyama flesh. Ukukhonza lokho ukuthi ayikho into okuthiwa ukukhonza kamoya kwaIsrael. Yonke into ukukhonza makuthiwa phumula basho ukuphumula ngeSabatha bayeke bangayi emsebenzini bahlale. Ukuphumula kwabantwana bakaIsrael. KwaIsrael makuthiwa ugcotshiwe umpriest wayigcotshwa umpriest egcotshwa
uLevi abantu bakwaLevi futhi ubupriest banika abantu bakwaLevi kuphela kwaIsrael so ebandleni leli ka-Old Testament so babebonakala ngani abapriest ngezimbatho umpriest wayeba nembatho esisho uNkulunkulu athi akabe isigqoko ekhanda abe nje that is inkonzo endala kwaIsrael